ubwo ibyuma nibyo bigiye gukora. Hano hagiye gukora imbugita n'umuntu ufite tatara n'abayikurayo n'abayityaza. Mbe mukuramo shawe. Mbe mukuramo ibyuma, mbe mukuramo ibyuma. Mbe mugereje zisa mutara. Mukura inzuma mu rwubati, mukura inzembe mu rwubati, mukura inzembe mu rwubati tubage. Tubage. Ibyo ni ibiki? Tubage. Mwaturirimbiye. Anytime. Uko mugenda muzamuka rigana n'amashagagaraza. Urwanira umugabo wawe niko umugore wese yakabigenje. Yego, umugore wese niba azi ko afite umugabo akaba yumva amukunda, ukaba wumva udashaka ko hari umuntu umwe wakegera umugabo wamuzanaho ibintu bidasobanutse, ni ukuri mw'abagore mwe. Ntabwo abagabo bazaturwanira gusa, natwe tujye duhagarara turwanira abagabo bacu. Iriya story ya Nessa y'ukuntu imikino yabyaye imiswe uraza kubyumva mu kindi gitero, nayo uraza kuyumva. Iriya story rega buriya yivuze igice. Story zose turazibaha. Njye nakubwiye story y'umuniga watayemo umuseriveri agiye ku kibuga cy'indege. Nessa ariko ntabwo wize Kimihurura. Yego rwose nize Kimihurura. Batangiye kukuropora. Kuropoye. Byarangiye ubu bahamenye, ubu bakubonye ubu ngubu bakubonye. Unugire ngo ubu babimenye. Nessa narakwigishije. David teacher wanjye. Nessa narakwigishije. David Jenko. Okay. Teacher wanjye ubwo izina ryawe ndi kubona hano warihinduye, ariko niba waranyigishije anyway ndagusuhuje byatari. Wararakaye kabisa. Mwana ndagufana shahu Nessa. Wararakaye kabisa. Kurakara ni ngombwa muri ubu buzima, utararakaye sinzi ikintu usigaje. Ariko mama wazadutayemo umuzigo Kimozera. Wazadutayemo umuzigo wawe na Kimozera. Umuzigo wanjye na Bulldog. Umuzigo urahari. Urahari kabisa, umaze n'igihe kweri. Nimwe muri breakthrough zanjye kabisa. John, thank you so much. John Master, thank you. Ndabemera. Bakurikiye ndi Goma. Twariganye P4 Nessa. Twariganye rwose ubwo Kimihurura. Kuko nize Kimihurura primaire. Niho wakuye izo boro zawe z'imijinya zo kurakara ukabaha nyina. Kimihurura natubwire ku ishuri yabahaga yewe. Abana ba Kimihurura ntituvugirwamo. Sheri Nessa wanciye. Ntago message yawe ndi buyisome, urashaka ko utuma message yawe. Ariko ndandambara wagiye utanga amahoro byibuzaho umuntu utumwe. Ndandambara baguha umugore wa gatatu. Ase mwana ubu mwahuye mute wana? Gutya shawe. Twahuriye hirya no hino. Ibaze. Ni hatari. Uracyashaka kuba uri kumwe n'abantu bacu? Njye ndi kumwe nabo, none siko ko bari kugenda biyongera bakagabanuka biyongera. Urabona tap zigeze mu 18, abantu baracyari 47. Ariko nanjye ngiye kuba ncecetse shamba cishemo ijisho mpaka igihe muri buzamuke mukagera ku 100 nkahita mbaha ibyanyu. Uri guseka mwana. Oya niko bimeze. Kuno ndabafana. Natwe turagufana kabisa. Thank you so much Nessa, ndakwemera wowe na Killer. Thank you so much. Natwe turabemera byinsazi. Salvatore ngo kiri gute man? Turi gutigita ibicwa hamwe amaraso amenekera ibicwa. Nimwumva ukuntu mba ndirimba iyo nari nashonje. Iyo nshonje nibwo mba nkubita. Ndakubita bigaturika. Uri mwiza Sheri. Thank you Liza. Nawe uri mwiza kibondo. Nessa wowe nujya kwirira Sheri mbwira wangu. Hano nta biryo biraza mwana, turacyari dufite ibyuma twaje kubaga, wabona tubaze. Tubanuye. Wabona tubaze. Salvatore